James Tumusime ora akidikoni wabhunga akidikonare nagira ngo abafumbo bine kwekwasa Yesu ekirahwereho kuchendeza obutabanguko bwo mumaka okwe kiragiro cyarahanga kiri no kunusa mukugumana omuhurira yemwe abanyadini mwena abaryo mu bushwere kandi hamwe na n'imyeto abozo hamwe n'abishiki abarwenda kuzo mu bushwere twaza gukora ki okureba ngo amakagaitu garga mwendwano no kuryana nebindi ngebi referenda n'umukazi wo batwereka hanuya niwo cyo kikorojwe za minimanya neti unyamarwa marwa gakugakuga gakwereka amahanga abasigazi bakushanga barakwereka umutima mukama n'abakuru uje bakushanga nyambe hamahanga barakumenya ngo cyo kikuru iwo to jine we Father Henry Bareke na washabira bakazo kureba ngo bagumane be HTNSA mu mikorere yabo yona imikundere heru agantu gona gari heru nzolebe kimira kuruhanga y'amahanje kaina kwera mu birwe HTNSA asa eminyeto yitu yamene kwegezeki ni kwe atwasizo mukonde ke kanisa akuyahika n'amanu ga reverend mukoro gukabegwa no kuzanya kajemo wabo konkago kunda maramana bakostayo yagutaha kanisa yitu baba birinu basima rohanga bine bagambere rohanga munonga bwizoberi irtwahikaho nyono mukazi wanje Gauda ahanyuma y'imyaka 25 tugira umushwere kandi rohanga katuhiramo abana bana abojo babiri nabishiki babiri kwenda kusima rohanga abwe gasha kwa danu basubiye